the best view of the line. No opportunity create गरेका थिए उनका टिममेटले र त्यो जुन लफ्टेड बल थियो अमन वन्डरफुली पास तर कमल त्यहाँ अफ पोजिसन हुन पुगे यो एउटा राम्रो प्रमिसिङ अट्याक ब्रेक हुन पुग्यो र मैले भने जस्तै फुटबलमा र दिस वाज द चान्स दुई खेलाडी डेफिनेट अफसाइड हामीले त्यो लाइनबाट पनि हेर्न सक्यौं Vivek giving it to Barbosa. Barbosa-ले right hand side में हमने पारेका छन् कुलदीपलाई फेरि पनि मौका Barbosa-को hat-trick. Yes, it's a hat-trick. A beautiful hat-trick. There you go. Barbosa is celebrating. The Lebanon striker Hizazi is celebrating. The whole of Thangadi is celebrating. And he's going to show that. Yes, it's his third goal. The first hat-trick of NSL Season 3. NSL. What a beautiful tournament we're having right here in Basel.